Cristiano Ronaldo an gola khung zoa a celebrate dance style hi khovel muntina alar ema naw panga changa puitling khengin an enton na sale minol pui mai baka a football player pui tele infiam mi shang te po in an enton na sale ani tuntuma hian Cristiano Ronaldo an alar pui goal a khung zoa a celebrate dan style shang te kan en haudon baka chung a style lar tak te chu tuten nge lo copy ve ti te kan en haudon ani Korean skincare product authentic vek zorna mun Noel's Cosmetics a July thachunga tan discount run pui an nei dona vun enkol uluk mi tan chuan mai chi animal lawang tin Noel's Cosmetics chi wholesale na mun pui ani awangin bepop du tan an IG page link le an address comment sa kalawpin o amma sabira chuan su ti hi CU tia lam tur a angma zoka nima sela khovel mi pui beng le ya chuan su ti hian ari ring ma zoka ni a umze chu Spanish tonga si ti na ni in sap tonga yes ti na mizo tong chuan o ti na ani mayang chu Ronaldo an gola khunga alum na chong kamani kumsang ni som pathum vel changkhan Cristiano Ronaldo hian hairstyle hi arun mangjana Real Madrid a khela hin Chelsea laka goal athuna hemitum hian avoi khatna atan aron ti chuakani nima sila hetia khovel huwa pa aron lar tak takero kumsang ni som pakwa achangkhan ani ome goal khung zo vele Ronaldo chu chak takatlanin corner flag lam apana zuangkang vakin boruaka ataksa aher kwala aban pani phar chuakin ake pani in lei ara le rol che chuan aban chu hnung lama avai thale evak chin chutianga ati pa chuan ring takin su ti in a aw vak china offense tele stadium mi pui zong te po in anlo zoma su anlo tirwal thup chin ani hairstyle hi engwanga khovel pumalar nge ani ti hi hansoile don ti ang hairstyle hi til danglam tak ani rualin tutan po lauti ve a ol sama naw panga changa puitling thengin anzir thiam vek gol an khung ve le antize chinani TikTok YouTube le social media shanga adar chak ema Ronaldo brand ani he hian Ronaldo hi in khel satlia lovin gol khung lama aril ruwa pe ti alantirani Ronaldo an su tia a aw vak hian o gol ka khunge ati na ang ania ama nen ain zom tlat to tin zong ka nga a aw vakha ama ain rin tok zia tilang tu ani bok mi in an ngai san pha a in rin tok na entir na a an mang ani berto stadium chunga mi sing tam tak ong khom ten su tia an han aw rual thup mai chin kha aturu rap thak tak zeta tuna chuan Ronaldo mai nilaw football player dang te po in goal celebrate nan an mang na sa to hle ani Ronaldo chuan Real Madrid kanom lakin kan chakchangin si kan ti chin stadium me puite chu awral turin kadua chuwangin goal ka khunga piangin katita a tuna chuang khovel puma antita veka anwam kati ti in asoyani atira khaswan khati lai a khelna Real Madrid fans te puina dilnan amang china mase tuna chuan a signature alonita ani kumsani somni pani World Cup a Portugal le Ghana anin khela Ronaldo an gola khongtom kha arwala mi pui aurin berchum ani hial ome stadium chunga mi pui singret sang thum zet te kha chu ti in an han awrual zet mai zong stadium chung angor nging thei hial ome Ronaldo su copy warber mai pakhat chu iso speed hi ani Cristiano Ronaldo achil burtu ni in Ronaldo super fan lian ber ania achan chin soina video le kelmual chunga a aw chin dan su hi a war thei hle ani speed hi professional footballer ni law ma se kumtina nei chin sideman charity match anti milar le YouTuber te in khelna charity match a atel ve china in khelathiam lo baka offside chan te asiat lo wangin ni puite ti hlim tu berani chin
Atiam lo chung po a charity match a chetan munom zet te chu TikTok le YouTube pa te a viral na sa thei hle. Chu tianga khel muala a chet vel na chuan Ronaldo style siu ngei po hi man na hun rem chang anei ve tat. I don't think he knows. And neither do the Suns. He doesn't know. Ni ma sila asu fu lo de su ani mel. Chance showing him a card. What's Speed going to do with this? Clattenburg's running away. It's an absolute pantomime of a game. But anyway, great effort. Really fantastic stuff. Real Madrid player Charlie lar Rodrigo po hian alo ti ve tat. MotoGP rider lar tak sang ni somni pakhat MotoGP World Champion Fabio Quartararo po hian alo ti ve boka. Alexander Garnacho, Manchester United player. He's buried the penalty, and Manchester United lead again. Can they keep the lead this time? Giannis Antetokounmpo, NBA player. Francisco Pecco Bagnaia, MotoGP World Champion sang ni somni patni le sang ni somni pathum. South Korea League lama po anti-ve na sakop mai. Mahruaii, Ghana captain. A second. Jordan, are you? Manchester City striker Erling Haaland. DJ Mario, Spanish YouTuber, Kings League president anibok. Portugal UFC fighter Manel Kape. Bruno Fernandes, Manchester United. Toni Kroos, Germany midfielder, Real Madrid legend. IBO World Champion vui ni lo ni to Anthony Joshua, British Nigerian heavyweight boxer. Megan Rapinoe, USA Women's National Team legend. World Cup vui ni champion, sang ni som pa ni Major Ballon d'Or winner, Captain America tia kawanibok. Al Hilal player Neymar po in ative nge. Sergio Ramos. For me, being able to go out and help. Ronaldo Goal Celebration style pa ni na. Kalma. Inbeng dai ra uti na ani berang chu. Ronaldo hian goal akung zo a. Akut pa ni nuai lama anem tha a. Aking pui supporters te chu. Inbeng dai ra u kay kala umalom. Kalma, I'm here. Di entirnan atichin. Hairstyle po hi Real Madrid awam laya. Goal po'y mo tak athun chuma amanlar ani. Defense, he draws Valdez! Cristiano Ronaldo with a platinum touch! And is that... Miguel Oliveira, Portugal MotoGP rider po hiyan. Hairstyle hi alaw ko pive ngay bokani. Pathum na atsuan, danap, mutil there. Agut pa ni itsu a om chunga asuya. Amit singin van lama hoya atho ahi wang chin. Hey pay hi chu Garnacho hian. Ronaldo nena TV adu wangin a permit adil thap. Garnacho with a brilliant goal. He's already on his bike. Vinicius po in alaw TV wang mai. Palina atsuan baby cry. Naude chadan ang atap lem. France superstar Kylian Mbappe hi Ronaldo ngai sang MM2 ani boka. Engwangin nge Ronaldo style so alak laute lulang ni. Ani pay hit chuan next second soy tour. IDK po ative na samay. Sumay baka 100 lem at siyam po hi
Kylian Mbappe baka player dang te po in an copy ve bawk. Great ball in Rashford. Hairstyle ro hi chu goal za khung tling tan lo chuan copy a har deuh mai thei. Pasarina, I am here. Keima kani hi ti in Ronaldo hian goal athun zo in a o mako ka chumi zo a leya akut chung chal mangin akok khale chin. A king pui fans te emo media ten an social na zong a chan let na ni in. Soi chin maula keima Cristiano Ronaldo nge hi kala ome ti entir na ani anti ani. Pariat na shirt removal. Moves inside Ronaldo! A jersey lipin ayin show. Goal pui mo top khok Champions League final vela. Chutiang ang huna athun zo chuan a jersey a hlip popa a muscles le ataksa a show chin. Ataksa a fit zia le in khel angai sak zia entir na ania. Amai ro chu hetianga ati ero chuan yellow card amu pha zia thung. Hengba ka hian goal celebrate dan shang ala nei nual mai kan soi vek seng lo. Match poi mo dana zirin athak danglam renga. Tin heng a celebrate dan shang te hian message an nei vek chin. Chapau na te achung te shiad reng na te social tu te chan let na te le a goal khung poi mo dana zirten chi shang in ati chin ani. Ronaldo Goal Celebrate dan hi football history a chuan alar ber ball ania. Style shang a show pe ema wang hian a celebrate live video te po a viral na sa chin le ani. Ole heti zong hitu na tan chuan ni le phot se Cristiano Ronaldo hian kumin World Cup a hian Portugal tan su tia stadium mi pui tam tak te a auti le thein ringem. Comments lama soi hau le nak te ang o.